Paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada bina yang bekeun dijeut kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pihna yang behekeun dijeut kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula dengar hai bang len peingat beleun tangan ulama ke ulama nejeut upan ba alamat kena celaka kehabanyo jenhan nemat saboh saan neprehtema wate tubuh kasekaran han selamat iman lam dada paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijeut kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula akhir masa tak kiamat le umat puji ulama lam hadis na peingat ba alamat Tuhan beri bala yang kefon Nabi peingat gadah berkat ba usaha tami tanah rata tempat han berkat ahwat kana paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijeut kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula yang kedua nepeingat yang zalim tan jauh marah ke rakyat hana diingat juah tadmi sebal singa temakele bala rakyat sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadah dak bancutan iman tantaba paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama
ulama ada pina yang berkun dijut kalendum ulama kadang nyankan bijak urang bagi lebeng asai mula bagi lebeng asai mula